mtu hana sera, hana mpango, hana agenda, hana vision, hata akili hana, huyo ni mtu ya kuchaguliwa kuenda mahali popote? Mimi nawauliza watu wa Meru, wale watu wanatupigia makelele mingi, nikijaribu kuwasikiza ile wanasema hawasemi barabara, hawasemi stima, hawasemi vijana wapate kazi, hawasemi chochote. Kazi yao tu ni hewa, kuongea mambo ya bure.